बिजू की ब्यूटी की सीक्रेट से करीनो हाय से तक थबी करीगिनो करीदबगिनो सो फजरगा तुम लेरी से करीगिनो खंदी ब्यूटी से केदा आई ददान नुसीबगी ओरमदो माले आइना खंजा ब्यूटी काइना हाइबिरिसे तसेंगना खंदे कई हाइदोनो मयामना नुसीबिबै बिजु बिजु काइनागा खंबिदनाको ngasi मयामगी सेवा तौबो ngamjarisidni aduga beauty haibadudi ai isana kaino kamaina khangde kama haideno khangde ai dadaन नुसीबिबै yengbiruba miyamgi miyengda leire haib tare amramda thank you so much please ladies and gentlemen welcome the lead actor and actress of Mummy Ki Laren Bit 2 James Saikom and Biju Ningoma. JB수 खत्तंग होइरमद्रे दा जेम्स किसु सुन टू बी पुन्ना अदुमक लेंगबिरगी माने पुन्ना कंग्रेचुलेशंस अदो JBsu ममांगदा ममीगी लाइरमबी 1 मयामना दुकी मतिक पामनकी हाइबा तारे अदो ngasisu अइखोइना मफम से यौरकपा मतमदा अदुकी मतिक मयाम से चिकना चाइना ngamdagay tilame ado JBsu gi oina ममीगी लाइरमबी 1 दोइख्रबा मतुंग 2 सेदी कमाइना एक्सपेक्ट तौगे अदुगा रियलिटीज ना कमाइना तौरे इसिगी मतंग से हाना कितंग खंगजेगे expectation gi hai matang da hai tar di kwa khang die kama hai no babok myam na hai tar gi do myam sina nusi bidana season 1 bodi mai pa khra za bata re kwa tu si su myam gi expect myam na expect tong yam phajaram gani yam nuai ni na loi expect tong ne ba ai ek tori ba isa mo su hai di isana tum ek to film bas do phajani ni dana phajani na su khalle ai gi expectation da duga mayam su film se ngasi karam mahau phangi hai ba do season 2 se yengbiraga mami Laren Bit 2 hai ba se mayam gi keno dagi support dagi success oibo oirasunu amasu film sem he na mai pa ko oirasunu hai ba se thana ado da james mami gi Laren Bit 2 se sida koi gi one su ukre mayam da khodol tamkre ado masida da james laure iba character se hai ba tare atopa sing dagi kitang tonga le hai ba tare aduna masi character se da james da hai ba di masi pirak pa matam da and then choose to ki ba matam da like da james kai feel to ki and then film se amuk mayam do ba phanga kan da di masi kamai na to ki sigi matang kitang hai bio film sigi matang da hai ga de ngon da character se lak pa matam da ko ai ngon da ai gi sak siga hai tare daina urak pa da james bai kitang naction se if viewers sing sina da james ki khon ta draga di akoi to horen waro ba masula kane ba khorang na ngai nari ba mayam dina character sigi matung ina di ngon da lak pa de ko kai hai ni yamna ai se lem na mayam su hai du gi lem dum lei bi to lem ki lem bu di te su ngok sen dai character du gi matung ina moina su ai na to pa character portrait to matam da su moina pambi ba gi character yaw ki ba pot ki ba adu kum mayam tu na si character se ngod pi bi rak pa ni mayam na thoidok hendok na YouTube ki khuthang da gi thoine he na khangbiraba misakamani adugi matik fan following thoine he na ai khoina chingna ba later ba haiba tare tamo kausinjari miyam gi damak taton bu red carpet ngasigi thauram asigi red carpet premiere show of Mummy Ki Laren Bit 2 da taram dok minasi a big hand for taton kari phawi Mummy Laren Bit 2 hairak pada hai mami se tar lok pala kuda as a cast moina kari phawra ke jala Mummy Laren Bit season 2 hairakpasida ai ahamada yam yeningbadi phawre haidi aina tawgriba acting jing do haidi season 1 dadi dum aina yam wana tawjagi acting jing do mayamna dum nokpi gi ba yamna aina purija man oina comedy character ne ko ada haidi aina acting ma wa mangang da mayamna pe nokpi ba yam nongai nungsi bi ba adu do season 2 sida ju mayamna nokpi gadra aibu haidi aina to acting do mamang dagi tabra na jagana hen bra do adu yening badi am pa oi hade tai bangi su ai nungsibi
Thoidok hendokna mayamda nungsiba surga loinena kudol tambiriba adugumba ipwani Taramno Pishi Puthiba. And then the cinematographer of this Mami Gilai 2, Balin Ningthauza. And assistant cinematographer Jen Likmabam. Amadi production manager ki thongai Lobi Kiba Chandra Maibam. And then assistant editor ki thaugai yabi kiba Bisho mayam punna photo session amakak laubagi tanjadu lauzage. And then hintaba tawdana langshin birai ngasi premiere show piriba Mami Gilai 2 ki director Thoiba Soibam. Also joined by editor and audiographer Hey Sanjit.